Ja se zovem Špoljarić Zlatko, selo Korana. Tu smo na granici Like i Korduna. Spadamo pod Lički kraj gore i kako da kažemo, ovo je selo Luketić Korana, a mi smo Špoljarić Korana. Mi smo svi Lički kraj gore, a ovo donji dio Karlovac, pola ove moje Korane, ona je Slunj i Karlovac, Rakovica, već kako hoćete. Tako su postali i ovi slapovi i sva ova naša priroda postala je od Plitvica i od ozgod čak od Končareva kraja koje je stiglo rijekom Koranom do nas i sad smo ostali na ovima slapovima mi jedini i tako smo ti mlinovi postali, jer pošto su više mene bila 2 mlina, a ispod nas je 2 pilane i još 2 mlina. Tako da je sad ostao samo ovaj naš stari mlin koji je kao zajednički. Ja sam tu blizu pa sam ga uzdržavao. Služim okolo ova sva naša sela, počet od Saborskog, Plaškoga do Drežnjih grada. Sva ova sela okolo što jesu, to su bili kod mene moji mlinari. Prije su ljudi dolazili k meni i sa magarcima i sa volovima i većinom na sebi stave po pola vrećice koliko ko može, dolaze i tako, toliko sam ja znao i gledao prije mene mlinara, a onda sam nastavio i ja, tako sam i dočekivao, istovara magarce, srećom se naučio fino utovarati na magarce, vezati to. Još za sada sam u mlinu i pomažem ljudima kome treba, ja sameljem kako za kokoše i za svinje. Tako da manje ljudi sad ima nešto ranije. Ranije je bilo strašno iz sviju sela. Svaki dan po 4 su kamena radila, danju i noću. I tu mi je žena radila. Kad ja otiđem na posao, jer sam radio u Plitvicama. Tako da sam gore zaradio malo mirovince. I tako da je ona dežurala i danju i noću, tako rekući. Tako da su mlinovi ostali jedini ovo sad na rijeci Korani do Slunja. Koliko ja znam, bilo je 50-ak. Pa ćemo je održavati dok ja budem živa, kasnije ćemo biti, netko hoće i prihvat, hoće park, hoće netko drugi. Uglavnom, ja se nadam da i neće pasti u vodu, da će trebati ljudima, jer treba je svima nama, pa će vjerovatno trebati dan danas kad kom bude trebalo u mlađim naraštaju. A zasad su još ovi živi i zdravi i uglavnom i dan danas još melju, malo je Korana manja, ali je sve u redu. Ovo su mi ljudi dovezli, tako da ja mogu samljati njima, to je za piliće i za prasce koje ima, tako da je to miješano ječam i kukuruz i ovaj mlin mora samljati, hoće krupnije, hoće sitnije, kako ko želi. Zbog toga ljudi kod mene dolaze i melju zato što manje je ušur nego na struju, a ovdje je lakše i do vode doći. Vidite kako je to sad jeftinije i bolje. Ja sam sad nasao gore u mlin, žito sad ovdje moram da otvorim ustavu, tamo mi je ustava, a ovo povučem za ovaj lančić i voda krene, udari dole u one kašike i krene mlin i mlin dalje nastavlja svoj rad kao i ja kad radim nešto. Evo odvrnem zbog toga, slabiji dotok ide dole ili ide krupnije, onda ga malo popustim, ova špaga se odvrne
i veća količina ide pod kamenje dole, tako da ako hoću krupnije malo, onda ga moram popustiti, ako hoću sitnije, onda ga moram zatvoriti. Tako da zatvorim dotok i jednostavno ide manja količina ide dole pod kamenje. Ili bi se jednostavno stao kad bi dao veću količinu, dok ga ovdje ne reguliše. Betaljka služi zbog toga jer bi ja morao prstima uvijek brati, ali dok ja ovu šlebetaljku prestanem, kukuruz više ne ide dole. Tako da ona ima svoju ovdje kamen nasačen i ovo drvo uvijek treska, ne moram ja rukom ili bilo kakvim štapom, nego tako da ona zapinje dole za kamen, za mlin i uvijek igra ovaj kukuruz, da on više curi dole. Jer ide jednačnije i bolje, još kad je žito čisto, još je puno bolje. Ne moram čačkat, potom ne moram ništa, ide samo kako je, da su stari ljudi napravili. Evo vidite, ja, na primjer, kad je zaustavljam, ja povučem za ovaj lančić i tamo ona ustava padne i zatvori vodu tako da kamen ostane dole kaške. Bez ičega on ostaje prazan, neko ga ne goni i tako da, tak mora biti. Mlinarski je kamen uzet negdje na moru, naši stari to dovukli vamo u naš kraj, jer je to tako rekuć nepodirljivo. Jer ja sam tu već 50 godina, ja ga nisam poderao za 2 cm, jer vodim račun o tome da prazan ne ide, jer kad bi on žulja bez žita, on mi se istupio, brzo bi izgubio zubće. A ja imam neke sjekače, ja to naoštrijem svaki par mjeseci, tako jer vidim da on sporije melje, ne izbacuje kako treba, tako da ja moram ga jednostavno naoštriti, a to nije teško naoštriti, jer sad imam prakse i star sam, već znadem i tako da ja tako održavam njega, a održavam se prije sameljem ljudima, ljepše sameljem, a ga češće oštrijim, a on je tako rekao, mora biti u centru, da ne zavaguje kad je malo popije, mora biti fino da je složen, treba znat ga složiti, tako da to sam već i naučio. Vidio sam od starih mlinara kad sam ja naslijedio i dali su mi uput da vidim kako su, a to su već i oni su tako učili kao što sam ja učio od njih. Moram voditi račun o njemu, ljepše ljudima sameljem, ako je oštriji, brže sam ja rešio problem sam svoj, a to nije teško okrenut ga i naći ga sa donje strane tako da ima zubće, one sitnije. Kad me neko dopelje u mlin, na primjer, i veli, treba mi za pilće malo oštrije. A kako oštrije? Krupno ili sitno? Onda ja ove kajle koje, vidite, podižem, gornji kamen odvajam i gurnem ovu kajlu pod ovo i ono je odmah diglo mlin, odvojilo je za neki jako malo. Tako da ne ispadam cijeli kuruz, nego napravim kako po potrebi ljudima, kako ovo će, već toliko znadem. Tako da ga odvojim jedan od drugog kamena. Ovaj koji leži, on je non stop u ležećem stanju, a ovaj gornji koji pleše, on odmah vidim kako izbacuje, kako žito pipne prstima ili vidim golim okom da je krupno, da je sitno, kako hoće onako napravim. To nije teško ove kajle vrat nazad ili naprijed, već kako čovjek zatražuje. A za brašno za palent, meljem na ovaj fini tu, isto imaju kajle koje se regulišu, isto kao ovaj jam, to su braća rođena i tako to ide. I za kokoše većinom ljudi melju kod mene, jer čisti kukuruz slabo izbjegava i kokoše jest, pa dođu kod mene, sam prepolovim ga jednostavno. Nije kao palent, ali uglavnom više kao pšenica ostaje zrno kukuruza. Čisto, mislim, zrnato. Nije smuljeno, nije zgužovano, jer kokoš se guše ako je jako sitno.
Evo vidite, kad mi treba, na primjer, da ja njega naoštrim, kad on postane tu, da više ne more raditi. Moram raditi, ali ne more kako ja hoću. Onda maknem ovaj koš gdje sad kukuruz stoji, maknem ovaj oboj koji zadržava brašno i uzmem ovu polugu i stavim je u ovu rupu dole. I još imamo ovdje neki djelić, sad ga ne mogu naći, da ga bacim pod njega i jednostavno ga ja sam mogao do sad dok sam bio mlađi sam ga, prvo jer on sad odalen padne na ovu dasku, dole ne može i onda dođe, stoji mi ravno. Onda uzmem ovu kratku polugu i stavim je isto u ovu istu rupu i prevrnim je dole i ona ima svoj naslon dole na pod, evo dođe otprilike ovako. Tako da stoji u onome šupljini i jednostavno mogu raditi od nje što hoću da je naklepam, mi zovemo klepanje. Naoštrim koliko treba i vratim ga jednostavno lagano nazad. Malo je teže do kovača doći zato što ne mogu se čivce dobro naklepati, pa i moram često ići tamo. Evo, ova mi kotuleljka služi kad ja hoću da kamen maknem dole. Kamen malo podinem gore sa pajserom jer imam pajser metalni i gurnem ovu kotuleljku dole. Odmah sam skinuo kamen sa one vrtiljke od ozdo vretena jer on je odmah oslobodio, njega nema unutra centimetar na metalu. I dok ovo utjeram tamo dalje, kamen se skine vjerovat sa onoga vretena od ozdo koja ide iz vode. I onda ga lakše doguram do ove klupce i stavim ova dva komada i odmah prevali. Dok sam ja s njim mogao rukovat sam, sad moram naći još jednog, imam sina, pa mi on dođe, pomogne, jer to nije teško, malo prakse već imamo, tako da je uopšte bez problema to i skinut i narediti. Malo je teže, on je prelazi 200 kila, ali uglavnom dva muškarčića laka njega vrate nazad i dignu ga dole i naoštrim ga i probleme rješeni. Onda sam pola godine ili godinu dana miran. Moram voditi račun da ima uvek žita pod njim, da ne izgubi one zubiće, jer teže mi je kad izgubi zube, ne pazi na žito da ide čist, uvek jednostavno, jednako pod mlin, da mlin ima uvek sebi zalogaj, kako mi kažemo, da nije prazan, da ne žulja jedan od druga, jer ako žulja, odmah stup i donji i gornji, i onda se stup ja i mene. Evo ja, kad se mlin istupi, ja imam ovdje u kutici ove njegove igračke, tako rekući sičivce. Sad moram naći dobrog kovača koji će mi dobro zakaliti, ali imam jednoga tu u Rakovici, Brajdi selu, taj mi već godinama pravi to, tako da ja, ako dobro zakali, sa njih 5-6, ja oba dva mlina mogu narediti da i ne istupim. A što god je oštrije, to je lakše napravim crtice na mlinu i ljepše meljem dalje, a dovoljno je ova jedna držalca, gle, imam i jako puno, tako da to nije problem nikakav ni na sad, jer ja sam skinem ovo dole i odmah je metnem u drugu, jer rupce su približno iste, tako da ono jedno štilo mora biti sve i jednu poslužiti, tako kad ja radim, da i mogu naklepati kako treba, jer to mene košta ako ja svaki drugi, treći dan mora oštiti, ovako sam miran pola godine, da i ne moram oštiti ako i dobro naredim. Od ovih sviju sela ljudi, onda nisu plaćali novcom, nek sam ja uzimao, a uzima je prije mene mlinar, odmah je naplaćivano iz njegove vreće, koliko ima vreće, uzme se ova kanta od 3 litre i to se ostavi kao mlinaru plaća, jer to za novac se ovdje nije radilo. Ili mlinari se menjali, ali ja sam tu domaći i ostajao sam, 50 godina sam u mlinu, tako da uvijek su ljudi zadovoljni, jer ako je pravo žito, ono se ne melje, ne mora se sve ni metu vreći, jako ja uzmem ovu kanticu sebi, 3 litre, 3 litre imam. Ja radim ove kaške, mi zovemo kaška, drugčije ne može, jer to je dolu ide u bubanđev, tuče voda i kreće kamenje i to. Ali odsjećem je od bukve i prođe motorkom s jedne i s druge strane, vidite, 4 iz jedne oblice, 4 ove polovce ja dobijem. Odmah sam sebi napravio lakši posal,
zato što sam već motorkom napravio, onda sam iskopamo ovdje gdje voda tuče, to imamo u sjekačicu, sikiricu već kako hoće, krampica ili nešto, tako da iskopamo ovu sredinu, u što voda ide. I tako kad sam uz mlin, kad mlin ne radi i kad je čisto žito, ne moram gledati u njega, nek zabavna se sti, prije mi vreme prođe, njih 10-ak ide dole u mlin, a mi nemamo ovdje hrastovne, nek pravimo od bukve, tako da sad imam i ko mene naslijedi da ima i za sve mlinove imam i 20-ak napravljeni, tako da problema nema za to nikako. Evo vidite, ovo mi je sito, na primjer, za smjes, mi zovemo smjesa. To je miješana pšenica, kukuruz, ječam, već ko što kakvu smjesu radi i to najljepše sito što može biti što se tiče kruha. Pečnije i sitnije i ukusnije kako hoćete. A ovo mi je sito drugo za palentu, jer ne valja jako sitno. Da mi je palentu mlijeo, sijao na i onda je jako, bilo bi mokro, cmetao, kako mi zovemo. Ovo od ovoga postane reska palenta i fina, nije za vjerovati. A ovo mi je gore sito, ako je kukuruz jako klipova, ima unutra neke nečistoće, tako da ja to malo protreskam, da ostane čisto žito, samo kukuruz unutra, a ono drveno i ono sve što se tiče toga bacam, lakše radim s tim i mora biti još za koje kakve igračke za prosijat, prorešetati, tako. Mi ga zovemo rešetom, a sita su ovo dole 2. Znači rešetam, a ne da sijem. Ovo je sijanje, ovo je gore rešetanje. To nam je lampa, pošto mi nemamo ovdje u mlinu struje, pa sam ja koristio petrevulje unutra i ovako uveče kad me zadesi da ja moram ljudima reći neku samljet, onda upalim to i tako da, gled sad imam neku baterijicu, tako da mogu biti uz mlin samljet čovjek i tako da je on miran i ja sam miran kad mu na vrijeme sameljem. Pa to je za uzorak da vide ljudi mlađi da je to sjeme i to žito, to je jako dobro za prosjenicu i zašto ko hoće, neko za lijek, neko za nešto, ali sad malo ko sad to sije tuda, jer ljudi svi su malo i bogatiji, imaju goste, niko ne sije to ni žita, ni soju, ni proso, ni raž, ni ništa. Ovo je prostorija dečke od mlinara. Tu su živjeli. Svake godine druge su se menjali zato ako su odgovarali nekom selu jer su mlinari bili iz ovih naših sviju 15 sela, počet od Kuselja pa do Drežnjeg grada. Iz sviju sela se menjali. Mlinari tu su onda preko noći imali su jako puno žita za mljet, jer imali su i djece, imali su i stoke koji dan danas što imaju stoku, neki. Tako da je trošili su žita, onda nisu mogli na red. Mljetnik su morali biti ovdje kod mlinara u prostoriji, tu su zimsko vrijeme ledeno je, vani je ledeno. Moraju biti sa mlinarom unutra u sobi. Tako da su, to je soba mlinarska i to je bilo jako divno. I toplo je, imali su grijanje, imali su i poštenje i fino. Bilo im je lijepo. Ja znam dok sam bio mlađi, pa dođi sam za viri starima ljudima pa gledam kako su oni slažu se i puše i motaju cigarete i to je znalo i rezati duvan. Ovi ljudi sa strane koji su imali duvana, imali su one mašine za rezat.
pa onda se tu dogovore kad će doći u Mlin, ujedno i cigare tu proizvode, a melja je bila i danju i noći jer je puno ljudstva bilo, puno je sela bilo, svi su ljudi sijali razna žita okolo, tako da su imali puna kola, možda skoro i 20-30 vreća, pa dok su to mljeni samili, oni su imali vremena sjediti i pričat. I onda i zezanje između njih, ovako što kakve igračke pričaju o curama, o svemu. I ako je neki sastanak ili nešto selski, u vezi nekih puteva, izgradnje nečega, tu je bilo sastanci, jer je to kao državna zgrada bila i za nje onda se tu saberu, isto kao, ja znam, u kinodvorani ili neđe, u nečem jako divno je bilo, predivno. Tako da uživaju mlinar u tom i mi djecurlija koja dođu i zavere, gledaju te voliće vani, gledaju kola, nisu mar kola ne vidi nekad dođu u Mlin i kad odlaze, kako tovare, kako pokrivaju. Još kad je neko nevreme uvati, onda putevi nisu valjali, onda jedna ide pred volićima, druga ide zada, još ako su ženske, u prilikom vožnje, tako da muškarci su valjda radili, a nije toliko bilo. Onda su jedne ženske mučile za sve, onda na rijeci Koren, ljetno vrijeme, imalo je puno konopalja, to su isto znali brat po njivama svojima, tamo gdje su ih posijali, pa dopelju tu voz, ko da sad voze pun voz samih konopalja, pa stoje po mjesec dana u Koren da dobro otope, da se opada ono sa njih za vreće, za špage, za svašta potrebno što je bilo potrebno na selu, to su one sa konopalja snimale. Ja nisam imao novaca da uzmem kandžiju, nego uzmem od konoplje, ukradem, pa spletem i tako sam imao. A ne samo ja, nego većina naših dečki ovdje po Korani i okolo onaj ko doveze i tako da. Tako je bilo u to vrijeme. Ja među stare ljude nisam smio, samo zaviran kad će jedno okolo, čujem po neku priču. Tu su mlinari iz ovih svih naših sela, počet, rekao sam od Ozgod kod selja, od odrežnih grada. Svako je selo, jer mlinar se menjao, trebao se menjati svake godine. Ali nije, ako je nekom odgovara i ako je bio jako pošten i dobar, jer nije puno, nije krao, ali on je uzimao sebi koliko je dao to po osobama, ne znam nija, kila, 2, 3, 5, koliko je bilo žita, toliko je godišnje plaće. Onda ako je bio bezobrazan, ljudi s njega menjali. Svake oko Jurjeve bio sastanak tu, od sviju sela ljudi dođu i sastanče tako da maknu mlinara. Ako odgovara, ostane godinu dana još, ako ne bi manja se sa sela Poljanka, bio mlinar iz selišta, su 2 koliko ja znadem, iz Čatrnje 1, to iz Rastovače, jedan bio je i stolar, on je bio jedno 3-4 godine, pa je radio i ljudima i prozore, i bio mlinar, tako da je taj odgovarao više godina. A malo koje selo nije menjalo svoga mlinara, tako da je uspjelo biti dobro i za mlinara i za one ljude iz kog je on sela. Vjerovatno manje je i uzimao ušura. Mlinar nijedan neće, kaže, u raj, pa se ni ja onda ne bojim.